kumsi benta ban penyak syakmat ya kata ka jingyele persya ya udrak sapo ka jela na kaliang jong ka dream mission minta kasngi kila penlong ya ka jingyalang bat kinong yalam shinong ban yakran halor kani ka benta na kaliang jong ngilayo ban yakran bat katu kan ningut kinong yalam shinong mat kumjuru ya ukli jong kani ka mission kenang bangin sutu ba kumnu kani ka mission kaya bat hakanu kurukam kin pen duna ya kani ka jing sapreng jung drugs hakajela kani ka jing lang ka pustana balong sokya amata sisa kani ka drugs ini si memangi kat langi singi kumulaya ya su ni kadang jelai kata ka ketin prevention is better than cure imat kalong wi tinggi dal kam kani ko ka kumulaya perkap kumulaya keren ko bagi system na kalian i aspiro ila ai to kajimut bagi nang semua kota kita kam portal kita bagi uniform kita ka VDP kata ka di boton kam ha bagi we berado na i director kota lo ba idon kam ka stigmatization ka di bamnai bandon ham kitu kila don adin bakilaya jam no kumalo hadim kilaya ka certificate bagi ndai ban po ki regi ni la ka balai bagi entertain ki ha kunu ki kam ko ba tingingit begini kajinya ketuk lah ni kepor kalau bahasa iso ngingit nang ni syakmat kidang don syuk kum gini ikenja begini keduk begini keren banji perlu jumut baka hawi kesini uni udrox ulong completely eliminated kasinjam ke meningkong ke badan kami kalau ngamain dan kam ban I awareness sakit school kumbel omne ibu irong ma banalaim kra aki school mentaro pinsyam da sisa ki rung gini aka pisau kulung kena mo mentaka bam kulung kena kini ki fast food kini kita bikin yo kenang buriu pen bit I don't come kumulong na kaliang I director yung salum lang ki principal ki teachers ki ayuban I awareness kumuluban tek lakam kumam tapilik ununo jaka haro kidon kumubay pihak bu mo pilih ya sekolah mentaki dah kidon kam ban screen ban pik kidon em kita kumul batan hati ki bam kidon ki jingkle tekum ki instructor oput ayu rukide man pai bagi dai bandon hu tak jingkle kita ke digi bandon kam mangi bangi ban perstat kumula ong makanika team jiki women's day ro accelerate action untuk kini ro don kam accelerate ke action saka wenga syukwa bandon ban dai gani fi nga perkhat itu ki baduk ki bamla meni sekali hab Waktu berkamdon kamem ngalakalikan iyo yang ngon tasfu khatsan ajar. Ada Israel itu riba undan. Kicusa. Kembali lera kaslian ke sarkar mana alamut ni yang kita masuk ni ke platform tamdi tengah aku beli sikat deh boleh galam piyo pin keliyana. Ba kumulu ke sarkar lera ke perkat. Ban snano ke rehab namun taki baduk. Namun kelabun keliyang keren mana iu pastor murun de oma idon kam kita mo ki ration card kini tai dia tak sarkar ka snano ka rehab ko mangilai mengi ko mo tang do ba ki bawan ban po rehab kim don kam si ka dalon sa jinrap ko mahrawa kam tam ikitu ki baduk pa ki kimi ki kwahi ki kun mungkin lain kata ko wi mo istrang ka sarkar la kala mande kata nga nur bodong negeri ngawan ni tambah mentakan no ngambil ngawan ni ngamis pun kam apa projek begitu lagi dan ka new life di center ka apa juga urban mission begitu nga dari counselor ketika dia meeting ta bangi kan meeting panggil masang ke harap tim yang keren juga tu pak iba bebek menarating na don tekat nyu ka presiden ke jing jelai jung tok stebat kinung kimen supaya ngidan kada masa nasaris question lomba habal aktif badan nong di kemudian ben lagi ke kemangi bas Francis sebenarnya kan diwan spoker lah penduk lut barok ki hok jangki tiga hap sandar Allah lo ngihap lah ngihap dan ke top decision dah wal asim lut tiga jeng dia mikir selagi everything dan kin pat jadi ke Long kani kami mte. Ndi tangi kramta Ni haprat igi kon ki se patang isu kin poi. Lang nimna aban blok ya kadam menta. Kan se star le. Bad ka masuk ya kalong balai na kan ni nga sumkhya ba gani. I'm one of the adik nga kelar more than 27 years. Tinga ko apa ba
Lalang yung trim ta, lalang yung trim. Ijak beri jingi paret. Nak jing di drop sekejap. Bang aku mesti fi ngasos ngai bahai kintai bang aku ababan belum kintai. Ma kintai gim mismat. Ma. But kintai sen mikla di drop especially when they fix. Apa ki fix the drop. Kamot ba iklung la yar ma apa jangka. Idan apa high risk. La banyak overdrawn la di mendakhal la di adik. But kini jing jaga ba mai ke jing jing ke jap beri dan tangan miliar ni beri. Jadi kami meeting ke bayar bagi senang sekarang ya sedang mata sungi. Sing daya wan hui pang saya. Beri kalau ya rak sebut ke. Ka dream megalaya po ka jingelam juga Francis Commission Director. Hakini kendia benang ile ia po ka social media ba kile trishtom. Rengkat berkibor bahalor jong sarkar kile syong meeting di mentak singi dalum lang yang ki nong sensasyon ban ya piliu jengmut halor kumno ban te alakam ya ka jingrung jung drugs pos nong pothau kumno ban yarap i gitu balangat bat kumno ban penkiar gitu samla ki bampat ngat de bayo ki ngat hakani ka jinglien jung drugs tikani ki jalang kalong ka basiso nomor ba i ba Francis ilong ba nalor ki rang basnong in salum ki sang samla sang kentai ki principal bat ki no hikai jung school ban pensngo ba kani ketika jinge om tang kawi ke ying sem ne tang kawi ke dong ksno ketika imlang salang ki borowai pika ka benta bongsan kalong bakin identify ki jaka ki ba drugs one room kata kari bongsan makani ka dream mission ka pen nang ta om ta tarun rekan ka persanggi ban pensusu ya ki long ying ki long sem ba ya ki balangat nak ni jinge bakin kin don ka jing ie om ban syukan tai no ya kita balangan hodrak samarba ka jing kan tai no kan num yaram ang no nguru kan nang bu ban ya ka jing ie ya ka tu ka long yeng nomor ba kena ni kena ki balam lin kin mlin ni ladam don bayar abdam te ka ditang ka jing ie jong long yeng ki bakongsan e ka ban pelai ya briu ne ka briu na ka jing di drugs Malaya keduk labun ki bagi seng ki NGOs ki seng long kami bat ki ki BAD ba kadika kam jadi drugs ninga so ba don kam ru banya discuss kadika issue bat ki rong basno because nakada ba ki rong basno ki diki aktiar ki diki we ki diki seng ki ba klan ma ka po ka imlang salang jugi ki belaya ni rap kadika kam telada ngila banya trailang banya te banya trailang bat ki te kan yarap sibun ban nyarap penduna ban pendam penduk yung ni jingdi ya kata ban ong ma kat nu ka siswa kam la pan la ban ong ko mo ong mencuai mentadang sau benai kadang tre ka ni kam ngiya ka sarkar kaya borba kibun ki activities ba sarkar ka le ngile kat bala ban yu bat nga kular repi ba po arsna mengin sapni yu so kan simpor dia ngin yu ngidon kamanya tre lang bat ki rong basnong you don't come in trai lang bat ki seng long kami ngala ya long jia lang ki seng long kami ru shen ngan khot se ki seng sam la ru bangin ya pasau thu ya ki ru bandadam na tu ngin sai le ki college sa ki school ru ki college ki school ngam pat yo lang bagi dang shua sedang kita ngi don exam kita ngi don kita ngi pun kam tengam pat yo ban bo yu te kerman ma ka jinga trai lang jinga kundu yo kini ya ki seng kibe yu baginya tre lang ya snok ti lang ban ya tre ka ni kam man nga kermen hars na me ngin sapni yu so hakani ka kawai ka yu sinjam ka kam tam ka de ba tre na ka liang kam pulit na ka liang kam pulit ton kam ma yu te hakani ngile exposure trip po Kerala te hang tu ngile ban jingsha ngi mut ban ya le tang ban ya pe ki rehabilitation center kumno pinya ki di addiction center kumno pinya inya keren ma sarkar Kerala kumno ki ngila ibir jumut janai babat ki baka sarkar Kerala ginong penyai tu ndai nga sim kabur ha tu por ngale chati ngali kendu ki pulit long he jonga Kerala police te hama kendu ki ngiyo man ya discuss pang kaptam ka ki ong kapit NDPS ya kani ngamut ngila ya sedang ban penjari hang niru kapit NDPS ketika ka han ka perking ba kepala ban ndai tang ban set kam slam yu kinu ki ba mlien ka ni kam man khai ni ka ndai tang taru
po Kerala ki sis ki kini ya ka jaga ka kot ka dong ka bor man kini ka jaga ka buta bat ka bang account jong kitu ki kini ki brio ki balik kini ka te kata kala don ke jeng doi am to te ngawan lam kitu ki court order ki case diaries kumno bagi na ya discuss kumno bagi investigate kini ki case te ngalaya pasat jingmut lang be DGP ru bat ka ANTF ru ngalaya kran nilaya share kini ki ideas te na kermet manang ni skmat kimi bagi muto te side by side ni mut bersang mentas ki awareness campaigns apa yo te mengarang sian ngarang yo ka team jonga saungut ki kena idang join menga te ngidang ya try borba hai kini nginya mentas ki awareness te na kalian rehabilitation center ngi ya isu bat ni pen ai ki vocational training man ai lat plenty tu kena ki ba yo jing sumar de ki rehab centers bakin yo ki jing hikai kan no gila banyang bang kijat la jong te kalaya chakamat hi kata ba kani kata yo le kadon ka training demonstration da ka ITI na ingo wai ba so kumi principal you shimkai kani ka kap ba ila pha ka team ba ki ai demonstration chitio ki ai demonstration ba ko rehab center ka ani te ka klan ba ka komtre ki pulut ka biang ba nang baka sulong ma menta ka nakaliya ka NDPS kadon ka kendon pada kini ki kena kini ba supply ki shalak ki na ki pio ke mi ki brio bon sien ki bu ya kita ki quantity kamut kata u baduna te ka penjenjar ya ka Mending mentana lembah kan ka pit NDPS pada gindawan ayu gin penjari ya kan te kan sakta kan sa sai soi kan simpor dia terima kasih saya